way. Phambi kwabantu ya-understand into eyodwa ukuthi fanele mayikhale kuphi. Ngithi mina uma ngabe kufikela isikhathi senhlupheko khuluma ilanguage sithi singayi-understand kodwa uNkulunkulu ayi-understandayo. Okwesibili, khala endaweni right. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi uSamson uma ngabe bemdonsa bembeka phambi kweyihlwela ukuthi akadanse ngoba sasifuna ukucelebrate ukuthi sayiqedile ngaye, kanti asazi ukuthi asikaqedi. Naye usho into eyodwa leke yashiwa uJesu. uJesu utheni yena ukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani la. uJesu besezwa ukuthi sekufika isikhathi sokuhlukana. Nangu uSamson uyabona ukuthi izinto sezingaye manje. Ngithanda into eyodwa ngayo uthi uNkulunkulu wami ake ngikhumbule kube kanye ngenxa yakamehlo ami amabili. Noma ngabe umuntu osecaleni kwakhe ngabona ngathi sekuphelile ngawe, kodwa uNkulunkulu yena akakapheli. Lisekhona ithemba kuNkulunkulu. Bengizobuza umbuzo wodwa nje ukuthi mangabe zikushaya ngoba mangabe uphila empilweni ziyakushaya ukhala kuphi? Hallelujah. And futhi ukhala ngasiphi isikhathi? Uma ufuna kahle izwi lenkosi lithi izwi lenkosi ngenkathi uJesu esho lamazwi, it was 3 o'clock in the afternoon. Kwasekusondele ukuthi kuqale isabatha. Iphutha elenzeka ukuthi bathathe uJesu bambeke esibambalweni, bambeke ngo-12. Kwangenankinga ukuthi bambekile ngo-12, kwangenankinga ukuthi washaye u-1, kwangenankinga ukuthi washaye u-2. Yaqala inkinga makushaya u-3, kanti ubaluleke ngani lo-3? I-hour lomkhuleko. Ingakho sizothesa khuleka nomkhuleko. Othi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Bengifisa ukusho ukuthi empilweni yakho malibe khona i-hour lomkhuleko. Empilweni yakho la kufinyelela khona zikushaya khona. Khuluma ilanguage understand uNkulunkulu yena yedwa. Inga-understand ngisho nayilo seduze kwakho. Khona abantu abayilahlayo le ndaba bacabanga ukuthi ukuze kuthiwa uyakhuleka fanele wavala amehlo, kodwa fanele wazi ukuthi uya kanjani uNkulunkulu. Hallelujah. La izinto seyibheda yana uNkulunkulu. Khuluma ilanguage ezoconfuse isitha. Azakabanga ukuthi ukhuluma inhlupheko yakho, kanti wena ukhuluma inhlupheko yakho. Hallelujah. Nkulunkulu wami ungishiyelani na? uJesu uyisho le nkulumo le, uyisho ngelanguage abangayi-understand bonke abantu. That's why bethi ubiza u-Eli ukuthi u-Eli akazomsiza, kanti yena akabiza u-Eli. Uyamazi ombiza, ngabe uyamazi yini wena? Okhala kuye mangabe izinto seyibheda bawungesho yini uthi uNkulunkulu wami ngiyasibona isimo uthi siyabheda. Oseduze kwakhe kasi-understand, kodwa si-understand wena
bathi laba bayile esikoleni ibhodwe kuphela elaziyo ukuthi umlilo ushisa kangakanani. Bekubiza ukuthi nawe sithi uma ngabe zikushaya wazi ukuthi ukhala kuphi, and language okhala ngayo ayinga-understandwa ngisho na umuntu oseduze kwakhe, kodwa i-understand uNkulunkulu. Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Athi uSamson athi ngenxa yalamehlo ami akungikhumbule kube kanye ngifenasi izitha zami. Nempela mangabe ukuqhubeka nezwi lenkosi lithi izwi lenkosi baningi ababulala ngalolo suku kunabantu ayekade jwayele ukuthi